تالي تختور قلت كوريمة بس محشكر أم خذ غشمة بس محشكر قوم بابيتا روب وضعي نخش بي روب تعبي فأنا خاصم بابيتا بي وكتع السري بري دبیجن کور پارچەیەک ji kezeba bava vê çîrokê jî ev gotin anî cih. Li gundê Hilwayê Qamişlo li Rojavayê Kurdistanê xortekî 28 salî bi navê Mihemed wekû mîtan tê naskirin parçeyek ji kezeba xwe da bavê xwe Merwan Îsa yê 63 salî. خودي پیشی نگوتنمه او برای خوا او دایی باتی دا کار دکن بس مبخوزانی بو از رو تچم که او کم سست بین آواز کم مزند بی نما کارم خوارنی بخویم بینام تنگد بی از کارم رازم یعنی از جنجانم گو از گاما یعنی حمل نینم Çîrokê di sala 2023 de bi ser êşa Merwan dest pê kir û piştî 3 salên tijî êş û jan li Hindistanê bi dawî bû. خوینامه و بعربی بیجن عامل استرالی خوینامه سلبیه و تشمع مرچه Herdûkurên Merwan ji bo çareseriyê hewl dan ku bavê xwe bibin dervey welat. Tevî ku çandiniya kezebê li Tirkiye û Urdunê jî hebû, wan Hindistan hilbijart ku nêzîkî 3500 kîlometr ji Qamişlo dûr e. مگو زانی مگو جیره بیجن فراس دباغ ایل هندی مگو سری هزاری یک نباشی جیره هبی از ناچم برز بنون مخلاص مگو بخودی سری صدی ملیونک تشتک پینایی. Di demekê de ku bizîşkan temenê tenê 4 mehan ji bav re texmîn kirin. Mîtan biryarek çarin vîsaz da û jiyan li bedena bavê xwe vegerand. بابيتا يعني تشتكي قوت يعني تليفجر يعني او تعبان قبتر كريس 1% سري صديق مثلا حياتك خوش بديدا 21,000 dolar lê çûna neştergeriyê bû. Dirêwêtiyekê de ku vegera bisaxî jê nediyar bû. الفيدري ام ترسان راستي بس تشي ودري الجو وانا قلت حساني قارنت كنا خباب بافي خوز بيبي ولد عازبي بهتر از بي عاجز مو بيت هشام انه از بكم عمل حتى عمليات تجي تختار قلت من دليتا يعني 3 سنين من الحمد لله يعني خدي قلقي خوش بو شعورك قلقي خوش بو يك يعني بافيتي اول شيء ويا دوا ترحك شمرني خلاص Vegera sax û selamet a bav û kur bû mizgîniyeke xweş ku li herêmê belav bû. Hîn jî mêvan serdana mala Merwan dikin ji bo pîrozbahiya wî li ser neameta saxlemî û kurekî weke mîtan. وكذبا خدا بابي خو قال لك زحمت بوجيرهم تقريبا 8 ساعات 9 ساعات كسر اعصابي خو بيشتي كل دركت بينام فراغ بيشتي 6 ساعات جوفا ما في دركت بيشتي دركت بينام فراغ وشورك يجي باش وما برج ميتي ما بقران الساعه